Ici, ni Wero TV. Muthenya Jwanarua michemanio ithatu minene ya gisiasa ni thithikite Rais Ruto akigwata ugeni atongeria ba county ya Tharaka Nithi garone ya Rais Nairobi nawe munini wawe akiriungirwa ni ya biashara banini ekuru kuma county ya Meru nakio kiama kia DCP giatumiria atege karungika aroire kiri itebionde county ya Meru na Tharaka Nithi mwerekera jomanto ja zonde juri kithuranone kinene kia 2027 kire getigerie miaka 2 na ntuku inyanya kiuria kire kinene nande ni kethira kurikio kia mukenya wakawethere kirio kiri ndwaria iji kana ni asiasa bano bobagwichwira unene na twanya twa utongeria oburia ntuku igwita nou asiasa na boba kuongera kathari kire siasa chao iria bambirerie nyuma ya gutonya itene biria bari na bioka gitene gaka ni kumania na nikio otuku Bwanarua tugukuria kwethirwa nunganeri ni ndwaria chia asiasa iria bakwaria chia 2027 no kuigwa unganeri ni ndwaria chia asiasa iria bari na chio chia 2027 tutumire maoni jaku kire namba yetu ya SMS etina marei niyo 23578 kana waranirie na bautwe kire mitandao yetu ya ukinyaneria turi live kire Facebook yetu Wero TV, YouTube na kire mutandao jwa www.werodigital.co.ke kana o download app ya Wero Digital kiri Play Store. Amona antituiria nkureterete ni DP Kithure Kindiki kwa mukira ekurwa biashara kuma Meru nja kwawe runduni aria ataririte mibango ya thirikari kiria Meru. Rais Ruto gutumiria waki Bwandagata ya Nithi bugakinyanira mbere ya 2027 onde atongeria Tharaka Nithi bekite gikaro garone yawe. DCP party ikarungamia candidate bonde. DCP kuga ikarungikaro iribaite bionde. Tugagutariria kinyamara gya kariba karani baria betaga kuraja kuona ntanta ya ruji. Muonanire to mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto cheto chiriamberia thaiji akiama ba DCP rwangirwa Meru batongeretwe ni mithikale nturi baugite kiama giki gikarungika aroirite kiritwanya tunthe twa utongeria kauntine cha Meru na Tharaka Nithi. Mugambi Imanyara uria wekagitene gaka ethirite akiringithanwa na kiama kia Mbas noretie Ameru kugwata mbaru kiama kia DCP gukioneka taka ambiritie kugarura ngari ya siasa baugite moroto jwao ni gutigira Rais Ruto akumaruka kiri utongeria. Muthuri Muriuki ni agutwambiria. Bwanarua batirimena bisine jeka maka DCP endene county Meru mubatongetre mbangania munene wakiamagiki no mithikari nturi na kiamake DCP ibarikitio tumiria ade bakethroa bakirungika atiasa kirite bionde ndene county Meru na county Tharaka Nithi. The position we are taking as the DCP party na
turi Tharaka Nithi na Meru. DCP party ikarungamia candidate bonde baite bionde ndene ya counties cietu. So kada kuri muntu kuthwania ati party yetu itirungamia MCA kana itirungamia senator kana itirungamia governor woman rep ite bionde bikethira bikiringirwa kura. Take it to the bank that DCP will present its candidates for all the elective positions in Tharaka Nithi and in Meru County. Kemusemna juju mugambi manyara oroba mwe bagwetwa gitike otongeria nonekana kreten kopia DCP agwanande bagatonya maturene kutambia nkume kya magiki tukathiuruka the two counties twinthe very soon tugipopularizaga kiama giki gitwa DCP tukathiuruka tuchemene na wananchi na no kiama giki gya kusikiza ground itukwenda usikiza ground kana itukwenda uthikiria maoni ya wananchi kenda bomba gutwira ora bakwenda kwathwa no tongeria bura bakwenda bweja 2027 na tukasopota na twinde twitayari anytime tugaiti the ground twategere inya gikithomo getu tutikumenya mbere kana nyuma twategere inya antu bara twathurire beta parliament otwe waraia na ndi tutije kithe they are present kana they are absent. We have members of parliament, but they are all quiet. Ntukuikira tujete ko witness na ibuije imbati cia cukuru cia kweneka antu irundune beta korumwa ngirijere kenda bamba ko koringaringera thirikari mpe lakini bachoka ndeje bakinyitherwa anthe antu amwe bakena mana maguru no nto barabara na chichi athukire. In any case mto irundune neje ndeje eja turetere maendeleo jarago tukujeria kuma ke thirikari MPs betu na abwe Ndieni bwatabuga kitha buinyeretwe ugani buinyeretwe bweja ndeje twitaniria ngoge mithikari nturi akiyo mortho joka gitaka nigutigira ati baukarithia mutongire mugongo mbi President akiwa hatu tuti agenda na tutikuwa ne atatuite kuthithia kana kwethira akana na etite ngwithikanu yi waku cugoi na miunde mingiro nyakuite ndiye so iwoka mwana ukwenda gwita kwana nonto akenya bakwania tariki 10 mweri wenana twakinya na rakurene twarikia kuthiria agenda yo kwania nonto ti kithomo kitibu orio shashi uchiombe iteku work nonto rio security is a problem nonto iwe problem mpara nira shoke nonto iwe problem so our priority number 1 ni uwe so once uwe ukwana then problem cha Kenya 50% ikwa sorted na Kenya bakethira bairende kubanga manto yo yange amana bubu agabara bakubinga thirikari kagita gatekuraja baketha bagitumiria ora baketha bakigwata njara kuchagitika mutongerio mugongo. We are going to give this country one presidential candidate to run against William Ruto. That's the commitment I want to make because I sit in the committee up there na antu batuikira haraka tutikwenda candidate wetu beta gwikirwo itilie na araura birikirwo mbere takinya katwite pole pole. Muthuri Muriuki Waru TV mutirijoka ngangi. Dr. Julius Migosi Ogamba uria niwe minister wa kithomo aja nthigurune ni akinyite ntere cia Lembene Tigania West na aria ekirite iga ria musingi kiri murandi jwa miako mwanya chukurune ya Lembene. Dr. Migosi ni ataririte mubango jwa thirikari ya Kenya Kwanza gwika mitaratara ya gitumi gutigira mathomo ja university ni za gukinyanira kinya kiria ritwa baria baumite nja irite guchiumba miako ya chukuru eje Nginjeki ni kambuni ya Safaricom aria banekanirite mungana jo milioni 35. John Thiga katumenyithie akiaria muthenya wa imunthi ntere cha Tigania West warira nkuyanio cha mathomo ma university ithiete na mbere aganthiguruni minister wa kithomo wa aganthiguruni Dr. Julius Migosi natariritie barita thirikari bathiete na mbere na kugarura mitaratara mwanya ya kithomo kenda gutigira aritwa bara bakuthi university batikumba kuga bakiangaika bunene kiri mantu makonenie na marima BC. And that's why
As you've seen these last few days, issues relating to capitation, we've worked on it, and we're working with Parliament, we are working with the Treasury to ensure that come September, during Supplementary 1, those shortfalls are bridged so that we can have our capitation reach the target that is under the policy. Just last week, we were able to work with the institutions, with the universities and the stakeholders in the community, and we were able to reduce the university school fees for programs from between 15% to 40%, so that when now we utilize the new improved MTI, the cost of the university programs is affordable, so that no student, no child is left behind because they do not have the resources. Imeario arutite kagita gwikira igare mucingi kire murandi wa miaka mwanya mwanya cukuru ya primary ilimbine na Joseph Ogutu uri mutongere wa kambuni ya waranira Safaricom augite barita kambuni eno batetheretie murandi uyo na ciringi milioni 35 iria kuiga tethera bonene kire mutaratara wa mathomo makindi. We are going to put a science and ICT lab fully equipped. We are also putting in a new admin block which consists of the head of institution's office, an accounts office, a reception area, a staff room, so that the teachers have a good environment to be able to prepare to teach our learners. Now, an ICT and science lab is a key feature of the improvement program because as a technology company, we are committed to ensuring that our learners are properly equipped with digital skills to be able to contribute to the digital economy. Warira no erutere rwake mubunge wa Nterecha Tigana West Dr. John Mutunga na Felicite Nkirote Biriri urimo karirigite wa yao City System bauriti kundia mwana kambuni chingi utigira ni kuthingata mugwana no toyo kenda mantu makithomo magaukira guntu mwanya mwanya Kenya. So this support to education cannot be taken for granted. So we are very grateful as a community and as one of those who are participating in development of infrastructure for education. I believe this is a major boost even to the little that we put under the constituency's development fund. Menya thirikari ibu komete umba kwitha ina mbeca cia kwana cha kubwithia mantu era yonthe tukwenda ibu kuona budget cia tuichithara china deficits na itokuwa kinya the other private sector companies nyapo ito bakaribisha Meru na ito bakaribisha participate in the development of this country. Kiripotera ndo cia weru kuma Nterecha Tigania mbeta wa John Thega. Mubunge wa Imenti North Raim Daud ni ameneretie minista wa kithomo John Bandi akiugaga kuthukia ngugi ya thirikari ya Kenya Kwanza ni untu naije ageta guchwa gitikio ngavana Homa Bay kire kithurano kizite. Bobo ni nyuma ya Bandi gutumiria ati thirikari itena kigina gya kung'ana gya kurungamira kithomo untu buretete murutira jo munene nthigurune. Raim augite kuri na mbeca cia kung'ana ire cia thuriri kurungamira machukuru na igerio na kwa wachiari bakaigwa ugua ni nduranirite ripoti iji. Bango yo chanchamuka. Mubunge wa gicigo bunge kia North Imenti Raim Daud ni aririte rwaria ruria rwithirite rukithiuruka rwa kumuita gitene akiuga atena thina na aregani bawe akiathira Mwankira kagitene ka gwita mubunge botiombeka kurikithua. Kila constituency ama kwa inchi lazima kuna upinzani. Haiwezi kukosa. Na kama hakuna upinzani unajua kazi haiwezi kuenda vizuri. Hiyo ndio mzuri ina keep everybody on his toes. 2013 to 2017 nilikuwa kwa committee ya Constitution Implementation Oversight Committee CIOC. Hiyo ndio ilikuwa inafaa iweke taratara ile vile itakuwa mtu anaweza kuwa recalled. Lakini the same paka leo haijaletwa bunge ndio iweze. Akiaria Nkoroki na ugete minister wa kigina nthigurune John Bandi ga kwenda kuangaratania thirikari ya Kenya Kwanza arina muoroto jwa guchwa gitikio ngavana ndene ya county ya Homa Bay 2027. CS Mbadi anatuenjoy. Kwanza ningesema yeye anataka kuangusha hii serikali. Shauri anataka kutoroka kutoka kwa hii serikali, anataka kwenda kutafuta governor vile alikuwa anatafuta mbeleni. So hii ni mpango
akonae. Rai Mkoroki ni ataririte kwina kigina gya kung'ana kiria kiathuriritwe kithomo kia utheri kiri cukuru cha primary na kinya ingi kiri secondary. Pesa ya budget ya free primary education is there. Free education is there. Unajua anasema pesa haziko. So atuambie ile pesa ziko hapo. Unajua budget inaletangwa na treasury wenyewe ndio wanatuletea budget. Ndio tunachambua tuangalie ni nini inafanyika. So Mbadi is not telling us the truth. Pesa ziko na kama inafaa iongezwe atuambie alete supplementary budget tupitishe. Tungoje next year tuangalie kama itakuwako. Wakati haitakuwako ndio tunaweza kusema haiko. Ni arikiritie na mugambo jwa kuromba sibitari cha Northimenti gwitithirwa nkathe kenda akari bategete kuraja kwa mukirotu ngatabu ogima. We need to upgrade ya Giaki na iwekwe hata madawa na madaktari Kinoru Kadhidhi na hizo ndogo ndogo zipandishwe zifanywe level 4 ndio watu yetu wasiende paka Githongo wasiende Kanyakine. That is the issue ile inafaa iangaliwe. Raim akwaragia kire mubango jwa chanchamuka kire Weru FM 96.4. Maureen Kinya, Weru TV. Mimi I'm still in ngekuririkania rwarire turantuko ya narua turi kuria ni ukuigwa unganiri ne ndwaria cia siasa iria bari na cio cia 2027 ni ukuigwa unganiri ne ndwaria cia siasa iria bari na cio cia 2027 etana mbere na kwaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578235578 namba yetu ya SMS iria itina mari kinyano jariko amona kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria ngita na mbere na ukumenyithia nteto ne ate ngabana wa Meru Mutumantu Ithinkia ni aruguritie machindano jandwimbo gatigati kama chukuru John the Kenya na Chomba National Music Festivals mambura jaria zakarikirite chukurune ya nthaka ya Meru School. Gabana ne ajoketie kanya kugwata ugeni bare bonthe bakinyete Meru kagitene gaka akibaromba gukenera untuire bwa Meru na kinya kujukia kanya gutariria uria thirikari yawe ekwibangania kuringa njeki bie wa bianthuki mbithi matinda jaja zakathithirwa chukurune yare ya Kaga Meru School na chukuru ya kuritanira arimu niyo Meru Teachers College. Muthurumurioki katumenyithie cio Thiro narua ndio machindano ndio ndwimbo ajendene Kenya ja kwambia tukuru ya Kaga secondary tukuru ya gwitanarimu ni amona Meru School aranga vano Meru no Mutumantu Ithinkia okai mugeni wa gitio mbambere akiriguria karogeki. The 2025 Kenya National Music Festivals officially opened. Agojo nonto babata gutigira nandi kwina ageni babaingi bakuja Meru akiongera nonto bathirire kuonekana twena anto baraba liongete Meru anto zaidi ya ngirima nere ana baskuru arimo sponsors na guardians na ndenda kwera Ameru mwathani na turuorerete Meru yetu na ruorete itharimo. I just want to say that this activity covers pre-primary education, ECD, up to university education, including TVET colleges. It includes teacher training colleges, primary schools, secondary schools, all of them. Tuelewana, lakini vyombo vya dola viko ange, viko imara, viko shadidi, vipo tayari usiku na mchana kuhakikisha kwamba unafurahia kuwa Meru. Lakini ukijiingiza madongo poromoka, ujielekeze Danguloni, ukashiriki tusiyoyajua ya kupata ya huko, basi msalaba ni wako, sisi hatupo. Let me humbly say that we are honored to pick Meru among all the 7 counties to host this event. It's not easy, it's not simple, but you made a decision with your team, and I can assure you we are going to support you in all whatever you want us to do. Kwa kagita gati kuraja atongire bangi banene baketha bakeja kutikiri nyabo ibo kuingira ndwimbo iji irigeta na mbere ko bimwe biere kiri ntuko wikethira ci mbere ya kiumye kiu kingi na kinya kira kingi tukethira twina ageni tofauti bare chief guests by event ira twina cio tukethira twina PS wa education
Narua are represented by the Director General, Dr. Abdi Elias Barea, together to a Minister of Education, na Kenyan Deputy President, akeja kurugura celebration to karibiete mwisho nara, na finally Meru County Governor na timu ekwa na timu ya security tugaikia event ye State House ya Sagana ara kwithera kwina national presentation kiri His Excellency the President ura withera ari patron wa kiatho kia national level. The successful teams are expected to proceed to Kampala for the East African Music, Drama and Dance Festivals to be held from the 19th of this month, the month of August. Muthuri Murioki, World TV, Mutirio Kangangi. Kirirwa rere turantukia narwa tuthirite tugikuria kethera no kuigwa nganiri ni ndwaria cia siasa ire bari na cio cia 2027 ni kuigwa nganiri ni ndwaria cia siasa ire bari na cio cia 2027 na ngitegera kiri SMS cia kumwanya mwanya ira withirite ugitutumira kwa kuga hello Kiki, viongozi wetu siku hizi wamesahau na kazi yao, wamekuwa kama comedian kila siku, ni siasa tu, hata sijafurahia. Ni nyota kubwa kuma Therone Market. Weru TV vipi, wote midomo wanapiga ili kujitafutia kura. Kwa siasa yote ni uongo. Ni Kirimi Beckman kutoka Iku Massive. Nkaguchokeria nkatho chaku. Ni guita nambe na kwaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwe na kinyakiri mitandao yetu ya ukinyanitia. Ugeta kuraja no tunkethirwa ngi kumenyithia rugono rwegie akariba karani ntere chia marimanti bara bethirito bagita na mbere kugita ngendo indaja nikenda kuona ntanta ya ruji. Ugeta kuraja nchokerete na nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo remo nkama kana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Lea tijire na izita na muchamo jo mweru, jo muthongi na jo gutomo kaigwo maririte njaburu. Turi na mutujo nkima na kinyajo nkano jo kiwango kieguru kienda kumathira nje kura kubatere. Mutujo nkima jolea ijotigaira nkima ne emboro enjero buru na iri na nyiro ya kongana. Na chochabati na mandazi cha mutujo lea with flour chidharo chioroi ire indhongi golden na chiojori wendo. Reranje ya kunaru na lea nuntubia korabionde ni bitu ejagaregu utureta amwe na gutukuria. Mutujora ijo kuonekana supermarket na ndukene chionde akuwe nagwe na magurija tikuinyeria mubukojo waku. Niuntubwante tonkuruki turingire thimu kire 0117 171 717. Lea Premium, nurturing the world. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja. Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cieguru na ere Meru County na Marija Ndeburu. Ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kire courses iji: Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology,
technology, hospitality, institutional management, fashion and design, Odell, virtual campus, open distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongira business yetu main campus barabara ne Amiro gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kere registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, technology for innovation and development. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyanyi na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria ende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Duralong Mabati Factory. Turi na mithemba mwanya ya mabati ya Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Mabati jeje jonde yathondekagwo na rangi mwanya na maguri jereja kuguna mabuko jwaku. Turi na kinyinto bingi bya kuimba nyomba ja roll tops, ridges na meshumari. Kumenya nkurukiri ngathimo kiri 0710 120 590 kana 0110 581-292. Ika oda yaku narua ukenere ofashabata ira tukwejana. Duralong Mabati jaumagiri magita jonde kinyari erarithukangi. Gura Duralong Mabati na into bingi bya kuimba nyomba kuma kiretwe na tuga kuretera onare kundi ori nthigurune. Mawatho na mukana kuthingatirwa. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Ngukugwata ogeni oringi kirinteto chietu cheruthe mwengi chokera na chionkuruki akariba karani ntere chia marimanti ni batariritie kagita gakomo kareba gukurukira kumania na wagi bwaruji rutheru rwa kunywa na rwa gutumira bare athira gwita ngendo indaja kenda guchwa ruji kuingia mabataro ja gitumi ontuku iromba ria unande ni kirithirikari bakiuga wagi bwaruji kinya ni bukwangaratania bonene kithomo nteriji aria aritwa bajukagia mathaja maingi gwita gutaruji. Paul Kabithe hari na rugonoru. Nakari bagituma wadini ya marimanti utuka mwankama waranthi warungura kirima ya ntuge araba kere bugite kinyamara kinene kirabendere gukurukira nterini wagia bwaruji kuno betu muntu arithio taroja kathithia mathama eri ukugambua kwibungia thire lakini ontu bakagita ka bontu babo gwikuraya into matokuwa no ntikoraya kata roja tuletere no ntikoraya kuito kuramba twenjera roje goko na tigo to thira thina tababa ngi wawe yanjira ruji maragiti magurio makwenja roje twara maumenjo makwenja roje makamberia chabu unit eno yeto ya magarina na gituma lakini amwe nogu toti yajira ya kurukania na barabara nderi totimi abo ya thire no akatwegirwe koya ende gukurukania tweterete tukenjera roje
kwana munde tore gato kunyamari roye kwenkoro Kiba kerebo ugite thirikari kaunti ya Tharaka Nithi bagurire maragita nkutho kinya ya kwinja roye kiriogo indi boya ukoba gatura kuthugura roye wa nkuthe na kamuthanga ukiririkanaga po ibarithagia mburi roye tuonaga uko ito kunyamari roye twethi kugira roye kirimani gia ntuge gwarwa rukunyugwe magone iruto kuthiko iruto kunywa nontu utie bonge tomba kurutha kukurukira ndene ya thire twini ndene ya roye uku atherete naga na tumirite mbinu cionthe watuika gweno mutheru nontu bakwaga roje enu ni athina yinaga kabisa anagwana muntu akaribu ega kana kirete bwega kana boreta tuguo twake twathera na effort yake iraombite kurutha kengona roye ruru agaira mbare yao indi mono kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gukurukira Governor Onesmus Muthomo Njuki thirikari ne tutethie etwikire roye tani ndo theta mbiro ndingande civil engineering department yenu ya plumbing na itokoria thirikari batwikira roye naga na tigo toigwe twena roye naga toronyunyagira kubere tanto babangi ona inyawera ina to tomere tato tikwana gwera ndeta nionko thiria mieri karibu ethatu agu ntona gwera na indeketie skuru na aturirikane atwegerie kiao atwenjere no aroje guku no nturoye rwa thimoko tukirigagira tukenjerwa miankere itiganira mwanka gatuika tutiona roje guku koguo nkuromba ndene ya thirikari ngabana wetu Muthomi Njuki twamuthurire twira guko agatora roje mitongi tutiga mata mitongi kaire lakini twathi kuithiria tukona thina icio ciongerekire nkuruki no tutikuona roje guko katukunyamara keripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitwa Paul Gwakabithe Akari bagitone wodine ya Nkwene South Imenti ni batariritie wagi bwa stima tayo thina iria nene buru irumirite ntura eje bakiuga mubunge Dr. Shadrack Mweti kuririkana wirane bwawe kiribo kiri kampeni cia mbere ya ithurano bya 2022 bari athira ni bari na wirigiro bunene muno nyuma ya Rais Ruto kuruguria gituo gya kunyagia stima kya Tharu Mutugikare ni agutuminyithia Baba ni akariba gitone bakumanture ni Tharu andini ya Nkwene bala bashumiretie kona ya kurega kunganirwa kwao ni wakubwa stima ntereji bakiuga nkuruki anja mirongo ere chatigirwa chitena stima na bodha iji ne mundu ne baturaga bakiuga wakibwa stima ne botomete na bao kithomo kiangaratana urimi na kinyameshe yao tekira je kambona ira stima kwa biusasa ndaboria babiri obandi ndo bandistance mwankare ani barire thina batithomaga bamwe bagwatirinyara njecia metho ikwaga wero bakuthoma ana betu barire thina kuthoma batithoma bare baingi beta skuru bakengotu tutina weru kinya ng'ombe chongo turarogitanga marian na kibanga utengo gijeu twina generator imwe chieria lakini twegura beteroli turamira mina njira gwitia na kwinama no ntuba beteroli ni akariba rabaugite mujumbe Mweti kagite nega siasa cha mwaka jwa ngiri jire mirongo ere na jire abaete wirane atajo kyobisi akabekira stima nyume ya ntuko mirongo kenda wirane boraba ugite botojo rimwankira narua na bakiuga ni batete witekyo na wirigiro na mujumbe ojo na mwanka thai miaka ere kuthira na nusu no tekyo tuona kwa batu twagite imani nwe nonto twitete na mbere twithangika bwagwika weru ne mwanka jojo mutongeri wa mugongo Rais William Ruto na renture neje Tharu kurugure gituo gya stima nethira kinya kirugure makingi ja stima cha last merende bakiuga gote weru makingi ne jaka matiro jonde na batije jetreko gitumi baigwa nkoro chao chune kangi na bakiuga ukeja kwithira batena stima bate kuona gitumi gituo iki gya stima makira ginture neo no tugite kubatethia beje tokorokia station ye power makingi jajera na ya turombe kumbona na bai na otu jajara ijarete yonde twerwa tujite kwandu akia metho tukena na tukena twirira ba station ye ya jojo ni umenya no Tharu jojo nitutige kuga ne ciumite ethe bara be kuraja iba gwikirwo bare kuraja ri tio turi amwe nacio ri tukona weru bwacio turi ao muthiene ni mukana kire mujumbe Mweti atekethira mwankene jwa ngiri jire mirongo ena mugwanja atethira ri kubankaniria stima nja ciao na menye gote kura bakamwa bakiuga kire siasa nthiru
bamuringire kura ni untu ni mutori wao baijina bakimenyaga ati akabatethia indi bakiuga thaiji tawa ciankanaga kwa chestima na bo bari aturi ni mundu ne bari warega kipindi giki akia gweta miaka 5 au ange kipindi kemwe giki miaka 5 no ngetoka kura kuma tharo nkwene gicigo mbunge kia South Imenti nke report rateto cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Akariba Kithwene wodi-inĩ ya Rwiri rwa Rĩera nĩ batarĩrĩtie kinyamara kiao kumania na gutabarika kwa barabara nteriu bariathira kinya nyuma ya kwaranĩria na MCA Felix Kithinji Ntuo gũtĩta ngari arĩa njukua kuothia ukamati na kinyogendi mathina jaja iza batindĩkĩte mwanka bambiria kwithondekera barabara na njara ciao iromba rĩao nĩ kĩrĩ thirikari bakienda kiriro kiao kwigĩkwa na mpwe ũrĩa kumbĩkĩka Kakimutegi na ntetweje. Akariba Kithwene wa ndini ya Rwiri rwa Rĩera bakutheti guteyanirwo kwa thirikari ya kaunti ya Meru araba kuga barabara itigukorokirika guntu ko mwanka berutanire kweruthira njira na njara ciao. Kithwene kuri barabara kuri antu gutwikia kwa gwetaho kwa Saimo na barabara ite kugiteka nonto bwa kigurukira kirio turanto Saimo ga twengere mundene jwawe nonto itera mundene jwawe tono tutugumia gwitira na iturenda gwikirwa makingi stima na tutujona tutetomba wikiro ni tukwenda kuruta ngugi na tutekuthithira ntumba kwira barabara ni twiki na ndi turoria atiri bato tubatiri gwithira twiba na barabara eje ni akaunti na batiri kwithira imwe small county na ndi turoria atiri itukwenda kuthithira barabara eu ni kenda batu tukomba tethuka ntumba Kithwene tutumba gwagara kigurura gurite tutumba gweta ndira Kithwene na bikibiki imwe nyingi ikura kigurune ikara miko ara kiguru na tubwa bakwithira igitwiki tutikona aratumira kuma twaurira muno tutona aratujwenderia no tutengari umbo kuruka uju kinya tukeja kuona thina kari neze twina thina no tuba barabara eze twetera nene betu tuteja gwitikwa na ruo tuga tume kaire tweje twithithirie nje ayeje itwire thire tindene Kithwene nonto ne gitura imugu kali chwagara kurukira kana chitutetheyo ndeje ngi ikuturetera kwa matinto byetu ya chukuru kana yatokoda wakatwaka nyamba chietu ere njira yeje ne tukeda ngitura limba kugitira aja etwikini tobinja kuna rwetu kwa na mankatumira tingwa totinda wikira maiga no gatha ngari kana kurukira ara gakurukaira yaturetera bila tukoda kuretera adimi stima lakini ntubwa kwita jeni twiki tutomba roi charema kubitana kirano twasi kwita kutura tekimba kwa stima kuta tumbo ma kopasima watu adhimirwe monki toba kuija nonto njira ni twiki ikingi bieja naru atumarete tuthithia barabara eji yo tusumbura miake mingi na nyate yake kinyambere bere kingi ne kire itwagirita ngabio nyingi o wananchi ba twagita barabara egitara Karembe lakini wa Karembe na giro gya tweja twikira karabati lakini uri kuto kurira ati utonoka ejira atiga twandi aturake akwaga kabioni na mwanka naru atigane jita na injinia iromba rende kirengaba na mutumanto ithinkia bene MCA wa guntu goko Kithinji Ntuo bamenye bura bomba kutetheria Karibaba eto na ikingi tureterithia stima rori etomba kwagara na ndato ciumitie na ndato riuga ito buru baigwe kiao beje batwekera no maiga nyethra to gwekira kirinya gie kinene batongongere maiga kenda barabara yetu mba kubua tumba kuona ukurukira tukuria ngavana kana MCA inaburi mankatha iji mankatha itu kuthangika tu antu Kithwene tontu twathangika twingingi bwitwira tukukeja bukaja mbo tukweja uma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Weru TV nyokambitaga ki Mutegi. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ni amukirite gikundi kia ekurwa biashara kuma Meru baria bakinyite kwa wenja ntere cia irunduni. Kindiki ni atariritie mibango ya thirikari ya Kenya Kwanza ya gwaka thoko nkabo Meru, thoko ya Gakoromone ikirigirwa kugunika na kigina kiria kinene anthigurune yonthe aria ikwirika kugairwa milioni 800. Unajua ya kwamba 2019 barabara nyingi hapa Meru
na Tharaka Nithi zilikuwa zimeanza zikasimama. Hata moja yangu ilikuwa imesimama hapa, saa hii ndio nimefufua. Nimefufua tu saa hii tu ndio imeanza kufufuka saa hii. Si mmepata tractor hapo kwa njia? Mukirudi after 3 months lami itakuwa imepita imeenda hivyo. Kwa sababu hiyo contractor tumeleta hapo ni ule wa fire noma. Kwa sababu huwezi kuwa deputy president na hakuna lami hapo nyumbani. Sasa ndio sasa. Ama namna gani? Na kama sio sasa? Meru hoye! Meru hoye! Hapa Meru County hakuna constituency haina barabara imesimama. Ni kweli? Na haikusimama last year, haikusimama the other year, ilisimama 2019. I am aware those roads were started around 2015, 2016, pesa ikaisha, 2019 barabara zikakwama. The good news is kwa sababu uchumi sasa umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitika, tuko na pesa, tumeanza kulipa makontrakta kurudi barabara zetu. Mimi nataka kuambia in the next 3 to 6 months I will make almost 100 trips hapa Meru kurudisha makontrakta wa barabara zetu ambazo zilikuwa zimekwama. Nakuja, naangalia soko, nafungua soko ile imemalizika kujengwa, naingia kwa barabara, na inspect, naenda naona hospitali vile inaendelea, na inspect 2 terms. So that is my job. Na mimi nataka munidai. Siku ya campaign ikifika, nataka munidai. Mniambie wewe jirani yetu wewe. Tangu ukuwe deputy president, katika hii constituency yetu, tuonyeshe umetuletea barabara gani? Tuonyeshe umetuletea mradi gani? Ama namna gani? Na wale wengine wanapiga kelele huko kwa sababu hata wao walikuwa kwa viti kubwa kama hii yangu. Si watakuja hata hao? Na wao waulize siku ile ulikuwa na crown, ulileta mradi gani? Sio ndio mashindano tunataka? Kila mtu ajitetee na kazi yake. Mimi nitajitetea. Mimi siwezi anguka mtihani. Mimi nitajitetea na kazi yangu. Ile nitakuwa nimefanya nikiwa deputy president. Hapa Meru nitaonyesha matunda ya kazi yangu. Umesikia? Lakini hata wale wengine pia watuonyeshe kazi yao. Mwandiki wetu wa Nteto Paul Kabithi netite na mbere na gututhuranira rugono ru tukethwa twikumenyithia ru kiri nteto cheto irithingatirite tugitegera rugono rungi atongeria kuma kaunti ya Tharaka Nithi ne bakinyite garu nene ya rais aria bekite muchemanio na rais Ruto kwariria mirandi ya witi na mbere kaunti neu rais nekite wirane bwandagata ya Nithi gukinyanirwa mbere ya ithurano bya 2027 akiuga mutaratara jwa uwezani kandarathi jokambiria rujo amwe na mirandi iria kaunti izi ibangiri kuguneka nayo ni amwe na waki bwa thoko kiri isigo mbunge bionthe bithatu mirandi Kathumba ya roje ugwatithania bwa stima gukurukira last mile connectivity barabara Kathumba na kinya milioni 100 ria gukinyaniria waki bwa mbunge ya kaunti iu. Muliniambia mahali tutakosania na nyinyi ni the bridge. Si muliniambia hivyo? Muliniambia hii tengeneza hii ni the bridge ama tutakosana. Na nilisikia. So hii ni the bridge mimi nitatengeneza. Mnanisikia? Hii ni the bridge mimi nitatengeneza. Inahitaji shilingi bilioni 7, ni pesa nyingi. Lakini juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, lazima nitengeneze hiyo bridge. Na hiyo bridge inatangazwa kesho. Inatangazwa lini? Mkiona mkifuatilia katika vyombo vya habari ama ile procurement, we are starting procurement ya Nithi Bridge tomorrow. Na sio kwa sababu mmekuja hapa, hapana. Ni kwa sababu mliniambia iko consequences. Si ndio? So hiyo bridge tayari tumefanya design. Mimi nimeangalia mwenyewe
hiyo design iko sawa sawa. Sasa itanyorosha hiyo Nithi Bridge, badala ya kupiga kona kona ndio watu wanazama ndani, tutanyorosha vizuri sawa sawa. Na nimesema hiyo bridge lazima ikamilike kabla ya uchaguzi. Mimi sitaki kesi na nyinyi, ama namna gani? Mimi sitaki kesi na nyinyi na wale watu wengine. Hiyo nitamaliza, kwa sababu ni kweli imeleta hasara nyingi sana kwa watu wa Kenya, si ndio? Si imeleta shida mingi. So it is a very expensive bridge, but we must do it to save lives and to make sure that motorists, passengers and people using that section of the road do not endanger their lives, and we make sure that there is a safe bridge for the people of Tharaka Nithi, the people of Embu, the people of Meru, going into that whole section of Kenya. Na kinya kiri rugono ruu mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kathenyane etete na mbere kurubangania nikenda tukumenyithia runa njira enkinyaniru kiri nteto chetu ire ithingatirite. Tugitegera rugono rungi wa kibwa barabara ya kuma Kangeta gwita Kalembene Mwanka Isiolo nebwetete na mbere barabara eje kirigirwa kwithirwa igitaurira akari murigo jo munene muno kiri mantu jegie ukaria urimi ukamati na biashara. Irombare akari nikiri mubunge Dan Kele gutigira kandarathi bare bakurita ngugeje ne bagutigira nguge ya kirasi kia iguru. Dennis Mugendi na andikithitie ugebwa akariba. Ikibao kerwangirwa thirikari rwa barabara rwa kura yikona ni uthondeki wa barabara imwe na yote ingi indi ni Kangeta kwina Mirantoti Kalimbene Mwanka Isiolo iria ikurimo na wikirwa madam untutu kinyite kuraitha uri kuthondekwa na kuthikira maoni ja akari nundu biashara from here to Isiolo barabara hii itaringire ario irari barabara njuki site na ingeti thai barabara kuringana na ibwithitwe igwithitwe barabara ya class kuringa ondo ne gari nya thaimbize munde noko Rwanda torenda ngwira mwasimu anda nikile ni bwana ntuba ngwira turutite gwithi barabara Rwanda ibuibwaya sana nonto barabara yetu kwe anto kweta kwa maiya yetangu barabara werare ambigi challenge omuntu wende na ale mawane ogilla konto kweta kwetangu lakini thai anto ba Rwanda bena tama kana nkorowera ya kowerwa bakiuma kuma Rwanda baite straight Kangeta weta nosoka na bateno bakuikui mayene mara ya maingi anto bareta bakinyande barabara yetu kuma Kangeta Mwanka Kalimbene ni rara mathina muno kwa tweka nya umwina muntu waitwe uteona bo mwende civitari no barabara nya ni thuki ende itukuibwa yake ende no bo tugwithira barabara yetu karitho ngutumuchogeria nkatho sana thanjirete na thina turita swa uti stress no tutamu barabara iji tirikitie ikuthondekwa akari bare athira yarikia ikabatethia mono mantu nijegie gwika ukaria ona kinya jegie biashara na urimi gukimenyekanaga miena ya Bogaiti ya Ntereji ni kurimi bonene buthithikaga ona kinya urithi wa ng'ombe cia nyama na Nandi barira mubunge Dan Kiri ibwega na bo bakamuromba thingatire akiba kumethondeka uria kwagirite kurio gwaka mitaro ya kurigiria muguo inkowerwa muno nontu bo barabara rirevua nontu nyaga twa kwina maitha thai nya borisi kwina maindaika mbatiende bakinya ara atwirite yo au kabaune katumurombe nyoge thoti mbeci irio cia kubwithia moraming no athithia u aeta kinya twakurirwa kina tractor atura Mwanka Mariara ara kumbogotho na kithaka kwa kando kithaka kiu inyambia kinya ithia round wingi ontu murungu na mutethe tua unkume round wingi nikendeta atia ikende yo twikira mwara. Dennis Mugendi, Weru TV, barabara ni Kangeta Kalimbene Isiolo, Igembe Central, County ya Meru. Naru ambithirite ngikuria no kuigwa unganiri ni ndwaria cia siasa ire bari na chocha 2027 no kuigwa unganiri ni ndwaria cia siasa ire bari na chocha 2027 na ngitegera kiri SMS cia kumwanya mwanya ni mwenda kuma Karama ndiuga migambo iria bakurita itikwerewe kwa kinya anini ende ke gututanganya
changanya Kenya. Ken from Akambo kwa Deno Massive, ni mapema mno kuanzia siasa kwani zitalemaza maendeleo ya Wakenya, kwa hivyo hatujadhirika kamwe. Maureen Ongeno wa Rugahelo, hawa viongozi wetu walisahau kuwa tuliwatuma kazi, so hawaleti shangwe hata kidogo. Ni Kadadi Kanuni anka guchokeria nkatho cha mwanya ni kugwatania na bautwe kiri nteto chetu cheru themwe na kinyakire kwaraniria na bautwe na gututumira maoni jaku mwanya mwanya itanambe na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Ritwa ni Maureen Kinya, mwana ndio to mathithio ni Purity Richard.